mhlambe ke zikhona nezinto enenigqugquzela ukuthi phila le lifestyle le nani noma yidla lokhu nalokhu ukuze ungabi sengcupheni yazo izilendo yini futhi kumele sigweme all together singazidli ukuze singabi sengcupheni siyesisho ukuthi ukubhema asithi ukuthi kuyehlisa siyesithi kuyeka because kulikhona eminye imicwaningo efindela ukuthi ukubhema nje kodwa kuyakwazi ukuthi ube nayo inkinga yezinso yenza inkinga yezinso because mawubhema lezinto zingena lapha egazini ziyesifike ziye kule mithambo emincane because bear in mind ukuthi inso imithambo nje ehlangene lama blood vessels ahlangene ayenza lesi sifo so manje mawukhola ama toxins angena lapha emzimbeni afika aye khona lapha yafika ahlasele kulezi sifo then kube seleke kuyaqala kuba khona umonakalo naxa umuntu kashukela nokuthi nama usiye emtholampilo ufike ubuze kudokotela ngabe ushukela wami ngabe kwindawo eright na okanye ngabe uphezulu if mawuphezulu umbuzo ukuthi ithini ke ili kunjana icebo lakho ukuzikwazi ukwehla lo kunjana nakumuntu one BP ngokunjalo kufanele make sure ukuthi i blood pressure lena isoloko umfutho wegazi ukusendaweni elawulekayo size nalapha ekudleni kubalekile ukuthi nokudla okudlayo kube ukudla okungenayo kakhulu usawuti because usawuti kuyena umuntu yena into edriver kakhulu ili kunjani ukunyuka kweBP sometimes kumase komuntu unoshukela but udla kakhulu into ezisweet kakhulu siphinde siphushe ushukela because ushukela mawungalawuleki uyakwazi ukuthi ulimaze lapha lukunjani ezinsweni nokuphuza amanzi ke ngike ngasho khona omunye ukholi kwamayidla ngothi hayi enye friend yami ethi no 8 glasses is enough 8 glasses just ukuthi uzijwayezise kodwa okubalekile at least 1.5 liters to 2 liters wena uyadlula ku 8 glasses man yeah